Začetek rabam. Kaj pa imam? Tole. To rabam. Kjer je pa ta džig, da ne štimo? A ti si? Zdravo. Ja, I know, long time no see. Najprej en shameless self-promotion. Link bo dal v description. Zdaj pa delam za Neom Group d.o.o. V nadaljevanju Neom Group. Povem več. Ampak gremo Step by step.